Bulan Zulhijjah, bulan yang Allah Ta'ala kumpulkan seluruh ketaatan-ketaatannya, amal-amal kebaikannya, dan bulan Zulhijjah, bulan Allah Ta'ala menghapuskan dosa dengan segala kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi jangan kita sia-siakan untuk hari keempat ini, 4 Zulhijjah, kita bacakan doa ini, doa agar ditetapkan hati dalam ketaatan. Doa agar hati tak berbolak-balik. Doa agar hati sentiasa beramal untuk masuk syurga. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berilah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surah Ali Imran. Maka kita bacakan doa ini berulang kali. Pagi, petang, malam. Ajak rakan-rakan, ajak suami isteri. Tadah tangan, baca sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ulang banyak kali. InsyaAllah 4 Zulhijjah kita tidak sia-sia. Amalkan, pasti mustajab.